U ovom klipu vam predstavljam svojih 10 omiljenih kompleta ili kolekcija i omiljenu knjigu iz svake kolekcije. Na mestu broj 10 nalaze se klasici na engleskom jeziku. Tu su Shakespeare, Charles Dickens, Aristotel, Tolstoj, Dostojevski, a moja omiljena knjiga iz ove kolekcije je slika Dorijana Greja. Na mestu broj 9 nalazi se komplet koji sam dobio od svojih roditelja za svoj 25. rođendan, Fjodor Dostojevski. Još nisam stigao da ga čitam, pa ne mogu da vam kažem omiljenu knjigu, ali najviše se radujem romanima Braća Karamazovi i Zločin i kazna. Na mestu broj 8 su Collinsovi klasici na engleskom jeziku i omiljeni roman iz ove kolekcije je Avanture Toma Sawyera. Broj 7. Prelepo Deretino izdanje, knjiga iz oblasti filozofije. Ovde moram da izdvojim Marka Aurelija, Samom sebi, fantastična knjiga. Takođe preporučujem Pisma prijatelju Lucija Seneke, ali moja najomiljenija knjiga iz ove kolekcije je Platonova Država. Na mestu broj 6 nalazi se još jedan komplet koji sam dobio od svojih roditelja i to je Ivo Andrić. Andrić je jedan od mojih omiljenih pisaca, preporučujem sva njegova dela, Travnička hronika, naravno na Drini ćuprija, Prokleta avlija. Moje omiljeno Andrićevo delo su Znakovi pored puta, ali sam takođe veoma uživao i u Ekspontu, Nemirima i Lirici. Na 5. mestu se nalazi ovih 5 fenomenalnih kockastih knjiga i to su The DC Book, The Maths Book, The Philosophy Book, The Bible Book i The Physics Book. Moja omiljena knjiga iz ove kolekcije je upravo ova. Fizika. Na 4. mestu su priručnici za školske predmete na engleskom jeziku. Svi su mi omiljeni, ali ako moram da izaberem jedan, neka to bude matematika. Na mestu broj 3 su ovi fantastični Mickey Mouse stripovi. Ja sam veliki ljubitelj stripova i svakog meseca kupujem novi broj. Omiljeni strip iz kolekcije je ovo eurovizijsko izdanje. Ovo je Lorin, moja omiljena takmičarka na Euroviziji ikada. Na 2. mestu je moja prva i najveća kolekcija, to je popularna lingvistika. Ja sam veliki zaljubljenik u lingvistiku i sve lingvističke discipline i upravo zbog toga je ova kolekcija toliko velika. Dve omiljene knjige su mi Pravo govor i Umeće govorenja. I na 1. mestu nalaze se udžbenici. Ja nauku volim beskonačno i divim se jasnoći, preciznosti i lepoti udžbeničkog stila. Teško mi je da se odlučim za omiljeni jer su mi svi omiljeni, ali neka na 2. mestu bude sociologija, a na 1. psihologija.